nasang tontong pasakena po matua lempan laku kita ya moto anta paranu ke sita musule ki lalu tepak nanungan dia nakadan na po matua umpama tanna pena ulen rui channel YouTube YKB Bahasa Toraja kadana po matua latarangi lan atu iate dia lalamai papudian 20 talu apa dolo lata basa sia tananung tu kadana puang mai komita masambayang rampukan mati olomi puang matua do surunga umbawa ite diona katuangki batang kaleki pak kurre sumanga si tuang kalantukan pena diona mintu pak kaboro milako kami tang dipokada pike me pagarri kene dia mintu salah budangki puang memalikan totemo la urangi kadami katuruturikan opuang pena masalo patudukan ne ungkatonganan ni diona kadami lansangan na puang Yesu ki masambayang amin. Mui angku olay lombok malilin parak tay duka ku kataku kasanggangan pelan na mirondong na angka apa pak pudian 20 talu di pakondi lan misa kalimat nakua mak tan pena si sola puang matua siulu sola nasang tu di pakaborok lan puang Yesus Kristus ya tu misa perubahan batu kamembalian ya memisa apa tang takule la ulendai sia inang ladadi lan katuan tasolana sangki moi anna nenne umpabu tu kama pakdiran batu kama susan apa susi moto tu na olai sia na sadingan duka temai tomangka untoi misa toyan batu pengkerangan batu zaman sia kan nok koran Anna dia lai dia memisa pengkarangan siakan nokoran iya toh masus satu tangan nah bedana kekurangan mo batu tay matu inan lanani mengkarang silu tu tontong di pakaborok lan puang Yesus Kristus lan mai pak basanta atu totemo dia nakadan na puang matua umpo ulelian ni tokumua ia tu Daud unolai misa agan tu baaru lako kalena ya matu lan agan maparri sia masussa belan na marasan lan kapi itu kan sia diong malikunna misa inan mitakuran apa di pamanas salamai pak basanta atu totemo kumua ia tu Daud tontong umpakendek pak apudi pudianna langan puang matua anna mak kada kumua ia tu puang matua ia motomangla bak tu tomang kambi masokan Moiraka nalan kamasusan sia unting ngayoy eali tu Daud. Apa tay an nama taku? Tay an tiramban len batu tay an nama taku len. Bila nana kana sai to mapudi batu Daud tu kumotang leluk tu puang matua usi solan nilan mintu alok atuanna. Nakana sai Daud kumo mintu na paraluinna la diona kaparaluan batang kale. La diona kaparaluan mempenanna. Tontong na pasakaran puang matua. Nakana say duka Daud kumua. Dio tingayona ealinna. Tontong na pakaboro. Sia na pakaboro sia nalindungi batu na anta puang matua. Lamay pak basanta di pokada kumuna boloy minna puang matua tu ulun na Daud. Minda ditanda sabinna kumua na pilay sia na tokkor. Ondong pi anak tontong tu buang kurinding palai tu Daud. Siulu tu pada dipakaborok lan puang Yesus Kristus. Laling kana katuanta neneng kui unting ngayo agan membali. Ba tu perubahan. Tu umpabu tu kamasusan ba tu kamaparisan lako kita. Ya tu yan na to sitongan na natambay ki ba tu nasuaki ba tu natutuki. La umpama toto kapatonganan ta siaran nunta lako puang to kumua ia tu puang ia mo tomang kambi masokanta ia la umbengki kama tanan sia usrongan ki tu mintuna sia ia duka mo buntu pentilendunganta ya moto anta tontong mak tan pena kesi sola ki puang matua amin ta masambayang. Ure semangat tu kadang mi puang mi parampo lako kami. Ada imokan ni siapa matoto mi tu kapatonganan ki.
lamintu kara-kara katuan kiti ngayo angki bantang mak patongan siya mak tan pena di oloni lansangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Pada kalanona to tukaran na puang matua tarangilan at tutotemo tontong ki mak pure sumanga siya tontong ki parannu ke tapak pesabian itu karena puang matua ulendu itu diona ke taala ni attu sia pena la umba agite kadana puang matua lako sang mane si sang baineta kure sumanga buang tontong umpasake ki.